یەکێتیە ئەوروپایە جارەکەدن هەلوێستا خۆ دەرباری جۆلانێن و کرد و دبێژە ئەو تو جاری دامپێدانێ بسەروەریە ئیسرائیلێ لەسەر جۆلانێ ناکە. فێدریکا موگرینی بەردەفکا سیاسەتا دەرڤەیە یەکێتیە ئەوروپا دجوینەکە پەرلەمانتۆیا ئەوروپا دەرباری پرسێن سیاسەتا دەرڤە گوت و دەرباری دامپێدانە ئەمریکا بسەروەریە ئیسرائیلێ لەسەر جۆلانا سووریێ هەلوێستا یەکێتیە ئەوروپا پر زەلالە و تو جاری یەکێتیە ئەوروپا دامپێدانێ بسەروەریە ئیسرائیلێ لەسەر هەر خاکێک داگیرکری ناوان ده بلنداهین جولانê nedideman hade û nejît pêşa rojê de nake. Eroha Mogherînî got jî konha pênc welat Yekîtiya Ewropayê de hene di Encûmena Ewlehiya Navdewletî de dicivin û dawî daxuyaniya xwe ya hevbeş derbarî colanê diyar kir. Erê divê derbarê de berdevka siyaseta derve ya Yekîtiya Ewropa siyaseta İsraîlê de berfirehkirina dagirgehên xwe li ber ava rojavayî ango a Dufal Xerbî bi tundî şermezar kir û got nêrîna me de ev siyaset neyasayî ye û li dijî pêwerên navdewletî ye. Serbar kir ku Yekîtiya Ewropa dibîne konakûkiyên navbera Filistîn û İsraîl de tenê biriya çareseriya aştiyane tê çareserkirin. Armanca wan ya stratîjî ew e piştgiriya vê planê ye da ku danûstandinên nû navbera her du welatan de careke din dest pê bike. De dawî de Mogherînî da zanîn ku eger her du alî gihiştin rêkeftinekê li gorî prensîpa her du welatan û çareserkirina rewşa Qudsê duê demê de Yekîtiya Ewropa wê dampêdanê bi hemû guhertinên ku piştî sala 1967 de li ser sînorê İsraîlê hatine kirin wê bike.